Tuni EFCI Center Chalsa màu kỳ lạ nè hạt neo ổn định hơn hạt neo hạt này Chị biết được sai không cặp không? Đang chơi hát cặp đã tăng không? quay tập Ê, xin vi đoan quyền không cặp đâu mà. quy đoàn hỏng cạn thì mi hôn hỏi hỏng cạn được này cái mua lô thật sẽ gì à tông hỏi hỏng cạn đi à cái khoang hỏng cạn đi nè cả số cái này nó lên tập chẳng chọn hồn colleagues, friends, especially from these Hardnails friends, office staff. Kipa kung kasam mer kakakte ibak mu nuda pate ho chun ko zum na pui tu te ole lam ngai ko ko tu tu sam bangin ko le ban hi
ikipat gut ki lai kan izot khom lai kan bo eka ji ka tu sa mo ni ki tam lo khai to ka ti thima ai la ho hi ba tim thia hello Tiang katun hey nalawa ng salahi daw kung natang di kalaka ay puisin na ay penglalwa lamhan na lay kutuwa na alaw pingi and better dusan ay puy o kapatya. Don't be aside, lamdam kasay, lay puidante, kamay tuwain, siya tiyang katun, may nalalpa ng salahi. Lamdam ka, alay puiin, lay kay huway sing. Kul siya tam siya, apat ay ven ng betlahi. Kay buhay na alang dangin alaw pingi better tusan ay puy o kapatya law pinasay lamdam kasay lay puy dati kamay tuwain siya tiyang katun ay nalalpa ng salahi. Mahana katun zoding kapag siya ka kasan zoding pamanglaw bang kahiyahin o kalapa kaisong mi bang ahita muli alupingin Again, no man tama. Koi pen hai pat ding hem tile ke hepo kangai tu sika. Achang le kapat gun na pen ni anunung lam de pat sa ke ti jang le ji je ka hin ka koi mo ma man chu. Insung haksa kiding hai ji kin kanule ko pate ahi ding go ri the wahi tile nule pate ya mo na hi ji ko bang ma hi ding go ri the wahi ji he zui jing ding paksa kama mi chate bang e chate ke ngai dam pa to ji anu re ko ko man mi chate bang ngai dam to no ji tam dia hai ji kama tium ji chu le khatien tak le khatien thei tak hai ti vai den azuna bie pas ti na hin hom to lo ala pas te wai
cô là bài là cái lẽ mi tên ý ngủ xịt điều gió hình cô mà ta hiện và thiên gia lên thì khác chỉ tổ chức thì nó bà tu ông graduate anh in sum din mun hấp sát jigen boy ama hin de fi lama pa jigen vazil de lim ki ga again ga ai jigen boy tin bol mai in sum hấp sai minang jil sang te hon le graduate pan hin shibna ki hon len jigen shib ko ma le jil do do thi kabakti ele mala nule pate tu manga ini jun apa kesiga ya tu setna video ni ang kisi tu ezi official sem hentu silong ama sangat jun ezi official sem ni ang kisi tu kahin choice tu jibel mahi thole le cho ai thì lối gì cái này là thùng chơi là mà khăn câu hát thì nó không quay tạo hay là câu hát thì bằng thứ tiền bằng kêu không mình phụ làm ông lính đa là không phát rồi ai thấy ham rồi xin lỗi anh cái chuyện của ham cái kiểu anh nuôi to ham cái này cái kia rồi nên trang là chúng mà hỏi cái chuyện của gì đấy của ấy gì cái nên trang cái mình cái thèm bị những người dân chúng ta dân sử dụng này nó không ta hay là muốn bảo hành thì chẳng thì là kiểm rồi những mà sau này thì chỉ phải là ông thủ suy dính đàn này với cái một cái bắt đầu một cái như thế ông kiện bắt bao nhiêu nuôi ra được cô quên mình chỉ bốn xí cái lễ bồi cái cái gì cũng để lalpan cái nó ile tốt là hay sao thế gì là có sao anh ấy dùng đàn kim đô cổ dùng đàn có sao này thì nó dùng gì này thì nó dùng về tập đi là cái đồ này để mà cái này thì không cũng cần đấy tu committee nếu các ông phải cái vùng gì mà vào đến cái mà giết thì rồi mình có tụt nào có lột thì không thì khi có bao giờ nào có lột thì mình giết cái committee một cái thì hết gì một cái mình Jigula unpa isim itu penting tu kita turi tam kadam sung cái kiện điều ba một tàu cái mà để cầm ngắn đi về isin nào không về thì sót măng rồi đi isin nào không về thì sót măng rồi đi nhiều giờ là cái chân không phát này đùa nó là cái tu gì tất cả không còn để tắm rồi chứ làm sung hồn tắm rồi chỉ có thể ngon cả ni te gang te u nào te nu te pa te ko ma pi te pu te tam sung hun me tam zo ala chi lim sa te ji hun he nang ma za len mi pi ye yong ko mi
sợi hơi nó la hay mình bạc nó la xả rồi ai rồi bắt thì nó cái bạc nó thua cái này cái máu vàng ấy cái thằng xin một cái nữa cái nào tiền năng đấy cái gì dễ chống trả ok nó thấy tóc cái sữa lỗ hạ bò là không bò cái lỗ bò nó mắm giòn nó bắt thì này mắm giòn bukan teh bằng cái vắt lá mà này giờ cái bắt thì bằng pin ra cái núi được phát tâm nó nói cái gì chứ bukan cái mặc cái bằng tiêu này cái núi được phát là giờ không khát đến trời ơi cái chân tí độ giờ tí lâu rất đông lâu cái gì cái cái bữa program cái công việc nào năng lực cái họ này chỉ có program cái công việc thành được cái này thấy to cái sợi làm bí cái ale khasin lai jo now ale khasin lai jo lai jun ke service ball dan jun ka fa ko a service ball pa se pai pa sa han jing kal ka tho ma sang sang le kha la sim ji jigol lo tin na chat chim pa gyan hi chu pass lo ni le ju lo ta pe le tu ni ama chan ching ki gen na program ma om ji to gen kha jigu ona yung ki pa ya ke ro te do si gen na velen la ki yung ki pa ki kong gen he lompa ima wi pi ka ole ban te hung nom ta tu hin program ho hung ki chai tak le pathin min ne hom don khom nin ki sai ti nu Zicu, macam jauh macam tu, kalau bab thang terwa, ahi cipuan le, nau te samlai, nau te jam tu kan Islam hum terti hok le hok fo itu, bangsat ko ko le, ane ko itu tu singkan sa minta kita tu mai te bui paneta, lagu bangsat tu net itu, itu, lau kamu tu chân nói tiếng thì có bác bỏ làm nội dung này thì hiện sao cái bên sông nói chứ là cái gì cũng lắm là mình chỉ dùng thế thôi. Exam competition India department they used to conduct. For all those used to participate in the many awards also. I think she has got it. Besides that, every year in the course whatever comes, she has in the allowance also in the service, in her service. Sum kunadinga, sum lepai hitale, ama hit now neopian, bunongian, bunin chan neopian na iwangen, pa hum pension lo la isum, kiat kolna ingin kita ipu mahin, patin no somna to service. Tu tak kau ni pada hin insung dia orang kau tahu ni, mungkin pada my financial support, masa begin, ama ading ting le pun begin, Allah zat sih insung itu kau nak hin selalu dia lama tu je insung ading financial le, support, sebagai dikhawatir waktu muda. Jika cun jauh kecilin dana yang boleh insung suki patu, insung sulim tu le. She is the pride of our family, a treasure, an asset of our family. This humble family, the asset, I do call it asset. Ayi, ni cakap kan rumah. She interested in participation of social activities like Zillai. We have always used to participate.
besides that, only that, the main thing which I want to say is, since her childhood, she brought up in a Sunday school. She attended all the Sunday school. Afterward, youth department, church, all the church activities. In regards to her views in life partner, I want to express this. I want to concentrate more on this. Ibono, dana kuna tagat gulin life partner choose na in kin lekala question na in community ay po ale nangdang bangkilana hanya beli yang choose in ke ule nasa taga ka ki question na ke mimal tag me ile why ki ka ni question ka aman I don't know chun ama approach i community zong Halloween a personality I love the God-fearing person. She concentrate not in the community, but rather than that, she concentrate, as she answered me, that she concentrate to in the point that God-fearing, true Christian, who self-discipline and a good personality, good and kind and reliable person. In that point of view, she choose, make a decision. So as her father just mentioned, that we cannot, we respect her decision. Piting takai nung decision ni kasabi o Jesu tuni iho itong tiye. I also not interview, not but then I discussed with Ranjiv once. He came to my place once. I talked to him. I asked him also that we belong to a very small family residing in a corner most of Northeast India. You're coming from far away, from Metro City. Why do you choose Gracie? Where you are belonging to the state Bollywood city, where so why? That was my question. I think you remember. But the reply he has given me, that I told Auntie also that I'll declare, I'll announce today, right? So I'm going to announce. That made me happy. That he said that we accept that we are made for each other. That is how we accept. He said, why don't you choose those the descendant of Aishwarya Rai and all these that stars are there in Mumbai city, model. We are made for each other. This is how we accept. That made me feel very happy that that was just I'd like to mention today also. Many more things we have discussed that I will disclose today. Okay? I remember. Then one more thing I would like to make an appeal also that today is the sending off ceremony. After tomorrow the wedding, and that a new life will begin, which Gracie also never step on it. Ranjit also never step on it. A new beginning will be starting from tomorrow. So from our side, from the bride side, this is our appeal. As I said, since our happiness in the family, a pride of our family, will be giving you, will be sending off today. We are sending off today. So my appeal, our appeal is that please take care of her in every sphere of life, which she do not know, she don't have any experience in that field. So when in times of grief, in times of happiness, please, this is our appeal, that please take care of her and guide her and advise her in times of needs. This is what we like to request. And I wish also, let's see,
hàn néo mong sống tắc tắc là tổ khác đồ in sung và tập bố tin là tổ khác đồ nó cầm tổ khác đồ nó cầm rồi thì là ông bảo tình lắng và phần dấu xì tổ nó sống dấu xì tổ in sung suki bạc tu hung hình là cha lên nào nó sống nó thế thắc áo là mà lấy in sung suki tu lên bạc tu bằng nhiên tu ni hiến lần nữa có in sung dấu xì là tu ni không dấu xì như tu suy đây không phải thằng ngoài thì our prayer, our wish will be morally supporting, will be, I mean to say that we will have always pray for you, and we also wish you that have a very, very bright, good future life. And then our prayer and best wishes from our side will be always with you. Please, with that, I would like to conclude my speech. This is an actual work katin. Dan le. Kamu kian katom noy na. Kevin sumhi hanem de ko ni apa nang dia dia katila bagian ko. Tu ni akian ni dingin dan sang besar. Unau ini hanya mana pen itu kan ibadah na. Ama unau ni bali ye hiwa. Pasal pani dan me pani hiwa. So dekat bagian dalam kita. Kalian jangan ken kau seperti itu. Tawa unau teo ami jo pau tholam teva pi pu ti la het talo. Program ma tu le pu te ko ya um pi ko ya um ti le het talo mo. Ei wo hin din karal chal he in tu le yo tu na le pu te he bang ling ki le mon le ka tu nu hat dok na hi dur taka din mun ei bak ko sa go hi lo ki ka sa ave la ve na chuo ki pa tu lo ngia nei le tu ni ngia de tam pi ka he a ken be le tam pi ung gen bong ka tin aya tu lai ka ngai tu nau ma chu ka tu nu ha neo hi neo mai jen to a hang san ni ka sama ma me mong pe ki chu amin chau he ta ken ama ngon sai la ma lu pa chen dinga ki pan ngam ka ti le ka phalo ma ke ei pui go la lam ka lai chi mai ti ka tu la he ka ngai nu me yo pi ka la ba ta han san dan pi ka nu le jan ni le san la tim se ka pasal an mo mun ta nu me yo ai ni kan nya cerepun dia oli mun mam le chan tin ke ha ba ka nu me nai nam he ye ka chu ka nu le ka bak sa de vai ta han san nai mat pi ka sa ke le bang le ba den chan chin tam ke no a han ne wan kan na pin mình nó là lâu khéo cái là cái khám cái gì cái đăng mình khăn là lâu lên mà lên bằng chỉ để cái khám nó không động được nó ăn neo mình rồi nó nhìn nó là khéo rồi kêu lẽ pin mình lôi ra lên cái xuồng mát màu bùn đen lẽ bằng lẽ nhìn ama usan sini ya
kan lagi di tampi le kaya le dalam sun hatian jopo berarti apu teh kunau som kaya ba entra ini pasal sagi mai pun kaya waktu teng patien lung sen lalin kadam kim je to mak takay tangay itu sekali buti ngai kaya upapen kaya lahan neo nun ana upapen kakalo ini ni dia rumah dunia ini anu ilah ke una laka neo pen capan pen ad neo te una le ama au una la tua neo pen amin le neo inala ama le neo ile le alum chang neo lo to mua alo pikasa tu le atung han ke la ka het hiam lo ma me pin le het hiam bo ai je tu ni ka wan mai tu le ma pa pa ni je ko hat me suma me pa tu ko le bang le patim ai tu dan ni het hiam ka mo tu tu san le suman le san pen ke lo le patim alam pidinga ana pui na jekin man le ama ngai tu na tam zo le lo le le patim atok na za la patim ana pui na so ya ngai tu le ama on ne lo de ko u tu tung gen ka ti ko le ti tak le ma ko ya dan zoom ka ti ne ya patim tu le oi thei de le ti ging cha lo no ai lama Sibiyon ka tuya na ay wag le kat makasak je so ka ngai pan nia por ten na patin tuo le tua ai o ti het le tua ai ka mun mon de na so hat ne le a chen na ti ai Christian moi takali le ba na so ni het le lo je ka ai ki lung neo ma tua le chan chin ka vaccine na chun Hyderabad India ka ma pe kinli pen Calvary Church ityadi sabjo member lathum lekim humai amau hin India ka ma chan chin phana set nai na sat ka apoi yu ma pastor pavi Jatish Kumar kityadi ama hin tua RSS der opane Allah ullau zin je chu hum hen la hem that le le op sa abanga chu en ina het park lo gamani Christian mulde tak chu no mai kawak mai tu ne em sujawa do kita sakit le itu bangga katunun Amara by Ranjit Joseph Maba Bahailu Ute Katorop Salam
Lý chú Gracie Hartnell Amon lang sa zo phat le câu chum te un hin câu chum hi chula ken pi hi KKP te kha hong kizom dingin yu hello saka after that I would like to request PR and AZ
gal na nung thi bang sim te hi ko chu mi te hon lung ki tak mai ka ki pa ku lung dam le ka sawa chun ama hi dana khan school lampang ho wa yen kam hat kam ni ko chu lam kai wa yen len kanuma naw bang pha ai hi aneo Sunday school phatat cha hungjil to hungkai to ai hi sun ama hi khanglai pangman lai lo jeng le khanglai ki khop nai ki khop ta cheng le bai chang yen se ke ke het na chun bai chang yen thima kala koi ai jibu la chun pathian la mai ama le na satat mai in pan ala la in ai ho hi anma sum si hi alamang a la sep na hum nei na jikin na sep na jikin mundang in na umta ai chu chu mi ta le aum lai sum si kha pathian lao gi le pathian na ding a ei to pa anma sum si si na pathian na ding na se mai ti kha mi pi ten ba khe dingun ka ba ta na ki le phan ten chun ko chom ten jigola ji le posal nei ding ko chom mi ai le ko chomin ipa et sanga in ti in dangka bang em za hi ka bi thi ku e dangka sanga hi ka bi thi ku e chu ko to po bin honga dan ta ji posal nei de ong mai le ipa man ipa et sanga in ji hi big sang ding ti kha e chu ai mai tu ni una hin ko chom ten kong doi sak ma jemu la chi na dingin nu man tam Christian sum pon atak mai sim the dingin au chop nan le ki hajia len ten e chu ka doi sak naw ka hung lan ile phan ten e chu ka gian to nai tin sum tang ka hi pe ka tin kon man zo na hi mai member chan piu Gracie ha neu vai bei ting nei ha din ko chung tan thing thowa copy nei ding thu pom na la khi the member ten ka ngai sangu kong ki pa pi tak se hi ti ngai bol thema su branch in ko chung tan thing thowa copy nei ding ti na sa takin ki ti la ho na le ki sin tin na hi kar ji pi bo ti ko la nei de ho chu ki pa pi na ek saknan ki pa pi na thu jing le sum ya khani kala pe se ko chun ka thilong big deu hi mi hing lam thila chun chu thil man tam tak le thil lo bi ben le hi pu a hian la ji hi ka member chan bi ji hi la member chan bi ten toi sapna le mal som na am ton ping na bi ti e la pom pi le chun ka no ma chun tu ni hung hom kham lai hian nu le pa cha mangham copy nei thei dol cha nei ti adinga hi ading ka doi ke chu ji ki pau pina thu jing ka pi ku hi Christian sum kon tin ading achum thil poi mo ma sa pe na he ti in chule ji ki ta na in te hi pathin le amal somnan adel zui zel hi ti hele win ka toi hi tu ti nga hin hi kong chum suma hin copy nei tam tak om ta o a hin na tigula tigul ki pau pina thu jing hi na ta the chi ti in le khang lai hin na le pa te hin le pan na thak yo hin ti hi kong chil na hi tu ni hula kong pi to ding ziki pa pina thu ziki aki ziki hung sing dong ma sa ka tin ka member resi han neo vai phei ko chom dan thing thoba copy pasala nei ding hi ka ngai samun ka hung ki pa pi tak zet ui laking nei na wang phan na le man zol na to pathinin hun pi jing ta hen sam tam tak nu hung yen anu e hin secretary len min thang le leader lam ko mangin soi akai hi lam pin mi som ni namban ka wa pate hola immediate again hi se kom piu Gracie haneo main pasien bina dan siam dewa pasal ni na ani ni ka kipa pi mama wa tu ni kasem kom pi kalom ka gor deu hi
office suti hi lo zin amao zong pe te si wa izom le bi un khop atam sen lo bi nga le hup la to bang hi kam pe te wa tu ni ni ke on zong ka ki pa pi wa sa na le ka te sa na u za le ni sil pi ka pe no ma amazon hi pasal ni na a nglo china to chang le numan pha mi tam pia dia ko zon na mi dingen sep kom pi lo de go ten ka te sa na ka lan wa ubana ni adang te hi pasal ngen kahiwa kala wa igresi ama nunga ka ni sunu hiya izong le ama in ei bite dia zolowin lam dan te hong te nahi lam dan ka sa simua izong le jain panyaw te nang ya nahi le ka te simua ka tipa biwa pasianin akal suan na ama ba na zong adi sa na te tang dingin ama puiding hi ko zong ka thum na le ka te sa na hi silpi neo khat ka pe udwa kalong ka bor te zong ding dinga chang le lim ka kila pi yo ko mi hu keu hun zo na ai dinga long le bor te am pe sun sun te am pe ba wonin ya photo session no kan ne yo staff te tingin a sectioner staff te o zong am pe ling kam ji wa Introduction of his family. Okay, yeah. Yes, yes. So good afternoon everyone, and thank you so much for having this ceremony and welcoming us. It is a big honor for us to be part of your sending off ceremony. Usually it is something which is between the family of the girl itself. So it is a big honor personally, I feel, that me and my family is part of this ceremony. I would like to introduce my family first. First I'll introduce myself. I am Assistant Professor Ranjiv Joseph. Currently I'm a lecturer at Law College in Mumbai. And I'm in the teaching field since last 3 to 4 years. I have done my law 5-year course and I have completed my Masters in Law as well. And I'm already pursuing PhD in law. And basically, I'll talk about my family now. My father, his name is Joseph John. So he's coming from accountant background, similar to Grace. And he was most of his life in the Middle East, and he was struggling for our family. And he used to work in the hotel industry before. I'd like to introduce my mom, Dr. Daisy Joseph. So she is a retired nuclear scientist, and she has completed her PhD in nuclear physics from Bhabha Atomic Research Center in Mumbai itself. And she has around 37 years of experience in that. And my sister, Rachel Joseph. She stays in New Zealand along with husband Richie Matthew. They have come all the way from New Zealand, Auckland. It took them around, you can say, 20 odd hours to reach here just for these ceremonies and my wedding as well. And my friends as well, Ali Sheikh and Harsh Panchal, they have come all the way just for us from Mumbai. And we made sure that it is in Shillong itself because we wanted to make sure that everything is here because all of you, it would be convenient for you to come here, and we came here. Talking about Grace, we have known each other since
a lot of years, and initially we were good friends, and as Uncle also mentioned, I mean, we kind of saw each other. I mean, we had that in our background that we could see something in the future for ourselves. And personally, I felt that she is very caring, loving, and she goes to any extent to make sure personally, that I'm felt love. So I mean, exactly I cannot pinpoint when that started, but then we felt that as we felt for each other that we are made for each other, and it was a very different feeling which people kind of just speak in movies probably, and something, it is surreal, I would say. And it is a commitment which we both kind of had from at that time. So I also kind of confirmed with her, and then we kind of decided to make our families meet. And then I brought my parents here a few months back, and then they were also very happy with her. Obviously, no one can have a problem with her. And I'm very happy that, I mean, different communities are meeting each other. It might be very kind of unusual, not very traditional, non-traditional thing to do. But I'm very happy personally, and I'm sure that you are also happy that we both have met each other, and the families are very happy with each other, and everything has happened smoothly and will happen smoothly as well. So thank you so much for this opportunity, and looking forward to see you tomorrow as well. Yeah, thank you. Thank you, Ranjit. The doctor was something that never salon in the Kipagoma, Tuni, Gay, Gondinai, Silonga, Tanning in Sung, the Iowa, Undinka, Tuni Hanevin, Katsanuin, Silong Sunga, Umtel, Diego Tovan, Patin Zakoma, Patin Lava, Patin Minaka Sun Tedinga. Ông ní các cái papi tắc sẽ tùy thì he các bạn kiện mà sao kiện lăng gì cái chuyện tất cả ông tu xin ông te ông nào tên gì cũng tôi bằng he ông tắc lẽ cái ông lẽ tu cô chúng te cái ông kan presented to Gracie Harder Wade by Niệm việc là chung ạ, các cái bà quá, cái bà chú nó vào biển hiện là cái anh tìm lộ biển hi, tu na hi, bes hạt neo, cái thác tổng nó đinh lệ, ama sắp zoom đam thế ngã, cái bà mình đã program à hi. Cái bên tắc không tin thấy cái phát hiện bên cái bản thu câu kiện là kêu lẽ ngài nó tất cả cú SK liền lẽ family tên các em pin nó chung sắp zoom thay thế ngài cái bản thu ở bên là các bạn kiện hiện là kêu là các cái bản pin nào bác mà đang hình thấy đang cái này bù bá kakipa pinau esangan je involve neu cha hi bak pele phiwa ye chu kom ki chai nai nga le phane kakipa ke Adam how much tu in Zilla Shillong Block Secretary ke he kong ting na si takoi le Gracie here ma hi ke wading he ex finance secretary la hi is Zilla et ngai na now ye chang na ke on thil pi neu cha kum bolu je ka loi te ka nong choi na je sim lat na me ka tin ni zo zo chu le ka sim lat zo zo le advisor ZSB ba thin la ngai pi ko na ne ti ngai chu ko hom top na hi mai ding he
Zilla Shillong Block YK Students Association Nunga Gracie Harneo ex Finance Secretary ZSB thu kiziklan hi le musim langinga leilum CMT la pat CMT bonsa dantung zuin nangma ge le tunihin pathin ne he pi na hingte etposak mangchan la he pi anglai building a kieng nei ding la hita lazilai chan pi ten da lung tu pat mo su nia hin ki pa pi samnan je thil pi hi kahun lanu a hi damsung hun bi thak na zon na ding a hin lalpan ama somna to hun ki ton pi zel henla tam tak te kingak the na ding nulo ting hun ta o he undersigned president ZSB Joy Hills Union he chun tangwa thangsang invite he general secretary he lungsi takin nunga han ne san Adam Aule Chum Kingdom Ale Chum Pan. Member ahi sungahin
อาเทนาเตไบเบิลฮิตาเห็นลังละสักนามิตาเห็นลังปงวะกิมาเห็นอันเดียวจ้าปะเทียนกิมังตวินปะเทียนละเมนเทโตสวยนะบังอ่ะเจ้าปันบางจนปะเทียนมาสมนามตรงอินเสียบนาเตียวของนี้ฮิตินโอมังอ่ะตัวคนเห็นวัสัลกบีเดทีดิ้งอ่ะกบีเลี้ยงอันปะเทียนโดยดานเทียงโทวะคริสเตียนสุงบุญบุญปัญนาอบุติตังไม่อาหงสุปีดินหิมก็กิปาปีตะเจ็ดเจงอตัวนี้หัวเห็นเกณฑ์ปีเตก็จุ่มนไม่พอเตหอนอะไรกิเกณฑ์ตุงจุยินดานเทียงโทวะสิเนยกุศลเนยเอาไม่จนดังกาสังปีดิงตีนกาลทุกโบเจตุงจุยจนเจตุตัวหินหางแนวไปดอกดิงbedok ing katinon tunia membang teto se khala main mulang le mapilak pilem hem phane no me committee member teto se kha masahe bana chon je program ai supitit pit as piting tu jita kami khom te ho so si alin pe na ki pata neu pe now se na ki pata ate pen san le ngo chungin lungil takin pathin minute ki pak thu kong ge ne ge tu ni hun program hi zani hun king khan le ka nervous nai po zan tak som le ni vel ki pata khan lungthim boy panta ti me ti imut thelo na po bang ngoma hin la hunung la sau phung ka tin kan ki pak thu gen hi ka pik takin insung program ang hitak zekin insung mite kanu kapate chunga hi ki pak thu gen sen lo hi ka ba ka neo ki pata so among chu bol zolo ki samalo le ke ya dinga chu alul talo jitang muna ka din the hi among ji ka hi ti ka he ka ki pa ka he chen happy a he kamin saknu dana ang ki introduce ta happy chungin ka ki pa ka happy hi chen tu ni huna hung thei lo ka pu te cheng sikim lama te chun ai zola ka pu te hi wa le ngo chungin ka ki pa ka hi kane wa ki pata tu tak mai happy tak mai a ele ken ko la he ka gen se ka kin sunga o sanga e ki ho khala wa he si ka chun ka tanaw te ka in sungi te chunga ka ki pak tak se tak chun ka pa te ka balal ka paneo pen ka he chun manipura ka palam a he le ngo chungin kanu neo te so se bang na ki bak thu gen sen lo ka ba ka pute bukhai hi bukhama na in lama manipur lama pumanga adam ka gen khili nge he ka ka sik thak ching chu amin hung sung ka te ka gen khil la long khak ta khi le ai la he thi men te no chule to hin tun tu hu tak mo na hin ka u ka om thea sang om the po ai la amau le hung pang thi leo chu to mai la so le pai hak sat to now pang school kai lai te hiwa ni hiwa now sen to hak sa zoni te le hiwa hung the po ahin la ka paneu khan le ka hung thei lo kha la thasi lo ti ti thasi nan ding pang ma ka ne pho ki pang na ngoni ka ti ma chun pasal ka doi tel ka gen nia
pom haksa sakbangu kipak taka pom piku ahung pantak takujun kalung tim kipak na dima kison pi mama abula kan su haksa sa timo hinla society ahilo le khotanga khan keya dinga kha nei thal chang le pongam te hi ka he ki chin tak zeta ka ki pa ka he chen heni te in lama pata ahung goi te ho hiwa ahung thailo te hi ta le ka u te ho no chen ka ki pa ka he chele chelam khati khana min tan tin ko zum taxi pi dimai tiu taxi putele ka kanewlaya ki pata pau chap nai le he sekte khale yani adang dang tu talo te hit le na lai te zingkal devotion so sia pau chap na ele he sing sekte ho chung khan ne ka ki pa ka pathin minin ki pa thu ka gena ama ho pau chaping na sala zit din mun nahi tum ka hi ti ka he tu ka din mun nahi ka hi ti ka he zikin pathin minin ko chum mi pi te sita ka hung hom te le ahung lo hong pang thei lo buina jikong pang thei lo te so si chungin le ka ki pang na ta lang hi chun will to pastor reverend pungele program chanchin ki sima ki patin ki pa takin program gop tu dinga bu ta hi ki patin le ki pa takin ei pompi ka phunoi na bang ma am lowa hong phal takin hong pang ka ki pa ama chungin le ki pa tu gong ye na ko chum khang lai ke pi te theina zo sia bang kimma pan hula te ho zo si chung ka ki pak hi ti kheli tu ka thu ke ni ki pak on ni ding he bang hem ke in sung ka fel zo po wa chi su chi to thi ta le tai vel na di ta le apoi mong tu zui khan hang lai te ngan si jing a bikin na le bikin che ding hi ta bang le ken ala bol jing op ti ha ki ngan si top jing khai in sunga in ba et guiding na pin ngan si the no mo ka sung ma ka loi ka pai te ho ka sep pi ho so si jung le ka ki pa ka he chun jitak muna zilai shilong block ka pana ki pa man te wang e bak piwa ki sung laum ka sa la hong zilai yam up the te ho ching le ki pa thu ka ge na he chun in sung toy le chana ki mang nu le pa te ho fel ho mayu ki sung la hi hi na ma ki fel zo po ama fel na sala to ni program ki mang cha hindi kaung ta la uta chun kanao te ni ke kasupi ka ti ka paneo cha te ho thang boy le baby le manipur pati na hungui guyo ke ka ki na ding zikin ama chungin le ka ki pa ka banglin hi hung thei pu chun kamau mo nun thar a hi Manipur lama mo hoi fel ai khalo tam pium ni la hiwa kamau te ni hile ka in sung boy vek bom kala mau te ni te top so awong te la pik zelo chungun le ka ki pa ka bang tiklai le kapi dam lo lai tale kapalen dam lo lai tale bang tiklai le ong huk tu la hiwa chungun ka ki pa ka hi chun tunta tuni program adinga suble pai ki thopi tam piu moi ti ka he chun an changate thingdan da nei ki thopi te so si chung le ka ki pa ka he chule ka sep pi AMI department ki pata hung te ho eng op te ho chungin pa haulam le colleagues te so si chung ka ki pa ka he chule ka loi ka pai te ho chung tan le ki pak thu choming gen ka tin program pangdinga go ta pui tu ding opik le na hi chun adang te ho ki go tin ki pak tak mai go na te pompi ko eng so pitin pi ko ale mo chungin ka ki pa ka chule tu ni hona program te hong ki sim lim lai ki pata in sunga ka gen mang thelo chu ka palen to kapi hi wa e dam pi na lai le chu ki pa ma di le chung lam pata mama zon now e zeli ti ka he ti ka chun amao tu ni hona in aum lo pui ka feel tak ze tu di e ko chom pi ten le he ding ka king cha
bang kima bai mo tu bang kima ikai hoi tu ama follow mi leo tu sang hi fel so bai ke program hoi mo ahin la tu ten ai simpi koi ka oi mo po ai lo le ka hom thoi ka tina hi lawin ma he lo leo tu sang hi fel le hoi so program hi ala ki google so mai thei ti ka ban gen tu he chun kaloi ke he thei ring yo tawa again then I'm really grateful for your presence, especially Grace, Larry and Deepika, and also I'm really happy to be able to to have this opportunity to stand here and call out your names. I'm very happy that God has given me this opportunity. He's given me good health, He's given me a good family, and that I'll be a part of the new family. I'm so happy to have you all. Also, my friends, my colleagues, I'm grateful for all the contributions that you have made in the process. You know how hard we have worked, how we've been running around the whole town of Shillong for searching rooms. These three were the ones who have accompanied me for checking out the rooms, you know, these Deepika, Larry and Gracie. And Grace, yeah. I'm so grateful to have you as my friends, yes. And with that, I think, cover so thawin ka ging cha kin lembola kong sim list to he ka gen hin kha ka ma hi le em sa thopun lak em hil agu kin hil le chun da le abela kong gen ki ting in ha tin chan chin ka nong zo ka tin chu le thil pi neu cha cha ka ba pe uta ama sa penin la sadinga kichil te ho hi chun budom te thil neu cha cha ka ba pe uta tangwal samwel thangloi em lak pik le ki pa ko na hello, come on with her cousin. She's my sister-in-law's cousin. Yung sakpi ko kakipaga, ang sa tuwa ba nang sa ding pizza mi ilen kipa man yung lang pili. Ahoy tak ngai din yung kinap sa atin. Chile, memang takin khang lai jan ide hi khang lai cepat cari lele khang lai tidak yang cukup nusi tadi kan izin hilpingnya za kapag peuta khang lai loy pate la ka ang tepe kan pate mula lang pa. Yang so ugresi vang pha ka sama lobi tak le ngai na taka ithak thei hi zipin pathin zong ka pathin ko ma pa tho gen zoi mon ka huna sakling he mida ngale kana saksek la chu tam pi he hi le zela he ka ko ro ka gen le ka dei pe lo hi zipin ka nam sakiti ke ya tamin ji tan bo ni la Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
zam velin ama lam zo apasal lagi lo tho zam te ngai chang le ngom thoi etal khadi le atal pu te le apasal so pi te zo si apaneo te na te nga changa kazam khong ta de ti ya to ma ye chung ye le atopa tie to na to te an man le su khie lo ne atopa su khie ne wo ale ong kyo thak kyo ai su mi te chu ama kha ai su azam ding na ngol le dong se no khat vi su khie hat neo grace hat neo lat se na de u sia hin lalpan mal so men lam lalpan chi le tam tak som the ding in ong ma pu yen la lat se na zo sia la pasal to lim tak madam sung kum te mang kho a mi te en ton tak le mi te ki pa nan nu hoi tak le in sung Christian in sung kon lo bi tak mai tin tu the ding lalpan mal so men lam lat sia na zo sia la ma pu yen la mom pi sing ta hen amen pau sat na ma nei di tu ni huna nonga Raja Hadeu ahun ni na pathen dan thing thoba pasal ne ne nga tham na ngai na tu te jo si in sung long sa de nei te minute chi bai kam bu yen la sot ngen pom ka te ke ba ki no zo ka hi wa nam sa ma alung thei lo un lam kha tung che di ta tuan bai te le in sung long sa te kan ngai da nu da thum jing ngoi ki the thi le ki khop san le hi je ba la jun an ki te ne thok hat ta le ke bi hi za ni tang ma nong te wa chuk na hian ding thi big nei ding na lai ti tha le ki khom num na lai ke ba no ki no te ke thum so mang lo ka ki ba pa tor pa ha ku na amang ki pe na chung ki pa ku pa sa na ki kom ge dari kong pui lam ye chung Mr. Rachel Joseph sister Mr. Rachel Matthew je hi ama papa hi je hi Hoy le po vente. ye chun Rachel Joseph Ranjit Joseph Riana adunun Riana adunun je adunun Riana
Fahne le bone. Lagi terada. Itu ada obyek me. Ini pipang bedroom hi. Dia jun kebun kong lang jauh makan tempat. Pater Tule. Ololpa. Tuni hun kamat ladingo. Adeo tak na bukrang. Kon patu kan nang makutin. Kong ke kok sako. Kamu hun mat su hapsat na na buin.